Bismillahirrahmanirrahim. Danustandina rüşvet û bertîla. Gelî cemaata Müslümanan û gelî birayên ezîz. Em însan eserên senata Xwedana. Ewî me bi destê qudreta xwe aferandiye û xelq kiriye. Îdî ew ji me çêtir bi me dizane. û bi wî hawayî jî ji bo me qanûn û helal û heram beyan kirine. Lewra ewî dizane carna em ê ji heddê xwe derkevin û tecawuzê hiqûqê kesên dîtir bikin. Îdî wê demê wê jiyana mirov aloz û serobin bibe. Xuda di Qur'ana pîroz da ji bo me mirovan hinek qanûn danîne her wekî dibêje zina herama, qumar herama, şerab herama, zulm û teadayî heramin, girtin û standina rüşwetê, girtin û dayîna rüşwetê û xwarina malê kesan herama, terka nimêj û rojî û hec û zekatê herama û di dawî de jî dibêje تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. Surete Bakara ayeta 229. Avan tiştên me ji bo we beyan kirin hududên Xwedana. Nebî hûn tecawuzî wan bikin. Çi kesê tecawuza hududên Xweda bike, aha kesên zalim û gaddar awana bixwene. Gelî birayên Müslüman, yek ji wan tiştên got Xweda ji bo me Müslümanan heram û qedexe kiriye. Dayîn û girtina bertîl û rişwetê ye. Rişwet ew hediya got mirov dide kesê xwedî meqam da got heqê hinek kesan bide wî. Yani bi saya rişwetê hinek kes ji heqê xwe mehrum dibênin û hinek jî digihêjin derecekî got ne heqê wan e û ne layîqê wî ne. Aha ev jî zulm û teadayîkî xuya ye. Xuda di Qur'anê de ji bo rişwetê aha dibêje. Gelî bawermendan, hûn mal û mulkên hev di nav hev de binheqî û cewrkarî nexwin. Digel got hûn dizanin xwarina malê kesan binheqî zulm e. Ji bo got hûn malê hinek kesan bi gunehkarî û bi hawayê bertîl bixwin, malên hev nabêjin bal hukmdaran. Bi wan nedin xwarin. Xuda bi vê ayetê xwarina malê kesên dîtir bi hemû hawên neheqî, heram û qedexe kiriye. Her wekî bertîl û zorekarî, dizî, qumar û girtina mal di hember şahidiya bi derewan da û xwarina hakiman û kesên siyasî û xiyaneta emanetan. Hemû heramin. Ummü Seleme dibêje Pêxember aleyhisselam carek li ber mala xwe qêrîna çend kesan bihîst. Bi hev re mûnaqeşe dikirin. Derket bal wan got, gelî hevalan, ez jî wekî we mirov im. Hinek kes tên bal min doza heqê xwe ji hev dikin. Lê hinek ji wan ji hevalên xwe yên hember xwe xweştir axaptin dikin. Ez jî bi hawayê gotinê wan guman dikim awanan rastgo ne û heq didim wan. Lê çi kesê bi vî hawayê xeletî bi min bide bawerkirin, ez jî heqê kesek dîtir bidim wî, bira bizanî ew tiştê min daye wî hinek ji agirê cehennemê ye. Dixwaze bira wî barî hildê, pişta xwe dixwaze bira babêje. Pêxemberê Xuda ji bo rişwetê aha jî dibêje. Kesê rişwet dide û kesê rişwet dixwe her du jî di cehennemê de ne. Yani cezaya her duan jî agirê cehennemê ye. Êdî tê zanîn dayîn û girtina rişwetê ji gunehên mezin e. Lewra dema Resulê Xuda ji bo gunehek bêje cezayê wî cehennem e, ew ji gunehên kebaîr e. Hem dibêje çi kesê rişwetê bide û çi kesê rişwetê bixwe Xuda li her duan jî lanet kiriye. Wan ji rehma xwe dûr xistine, lewra rişwet zulmek giran e. Gelî birayan, carna jî hinek kesên xwedî meqam yan kesên maldar bi saya meqam û malê xwe wezîfa rişwetê dibînin. Yani bi torpîl hinek kesan ji heqê wan mehrum dikin û hinekên nelayîq jî şad û berxwedar dikin.
اها ابجي نوع رشوة وظلمة اوان كسان جي دكبن بن حكم لعنتا خدا. قالك علماء اسلامي قوتنا دما مروبك جبو بدس بردس كرنا حقي خوي ونداي رشوة وبرتيل بدي يان جبو برطرف كرنا ظلم وزرارك بدي گنهي وينينا. قال إبراهيم عزيز ما قلت چه کسی رشوت بگری و چه کسی رشوت بخوی خدا لهر دوانجی لعنت کریا. به مناسبتی از دخوازم چند کسی دیتر گو پیغمبر علیه السلام لوان لعنت خوندیا بیان بکم دا گو هنجی جوان قسمين مروبان هايدار ببن. يك كسي رباي يعني فايزي بخوي يان بدي خوارن يان ببي واسطة جبو معاملة رباي. كسي شرابي بخوي يان بفروشي يان حماليا ويبكي يان دفابريقا شرابي تبخبتي و شرابي تشي بكي يان ببي كاتبي معاملة وي خدا الوان حمويان لعنت كريا. ميري گو بالشكل وقيافت خو بكي وكي جنا گو بجلو لباس خو بجلو لباس خو تيخي قيافتي ميران جنا گو بي سبب يان بي معذرتين يان جنا گو بي سبب يان بمعذرتين ضروين خو جنوينا ميري خو دور بگري. كسي حيوانان بكي هدف جبو نشانة آبتني اوان جنين گو شكل وجهن كسان دقهرينن يعني استاتيك عملياتان دكن لبوري وان بور علاوة دكن كسين بدنا هناك مروبان داغ دكن يعني دوفمة دكن ودوان ده شكلان چه دكن خدا لوان حمويان لعنت كريا. لورا اب كار گوهراندنا صنعت خدايا خدا جي بگوهراندنا صنعت خوا قاين نابي. قال إبراهيم مسلمان ايدي حتى جمتي لازمه ام خوشبان كارو كدين حرام دور بگرن وخوا نكن مستحق لعنتا خدا. هم حتى ام كاربن كسين گوان تبگران دكن ام خوش حوالتيا وان جي دور بگرن. لورا پشتی گو ام دا كبن قبري پوشماني ايدي بكير ناي و ايدي وگر جينينا خدا تما لفي دنياي جرحم و كرم اخوا لآخرت جي جعف و مغفرت اخوا بپار نكي. هم چكاري گو مبكي مستحق لعنتا تا تو بما ندي كرن. آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.